Stigli smo mi ove srijede na Vučiju planinu nadomak Teslića. Narod ovdje ponosno priča da je Vučija ljepotica među planinama ovog kraja. A zbog čega svi toliko voli Vučiju planinu i u čemu je njena čar i posebnost, eto sa narodom pričam u narednih pola sata. Vučija je jedan od najljepših vrhova Teslića. Istovremeno je pitoma i divlja, netaknuta, teško pristupačna. A narod se na ovoj planini od davnina bavio stočarstvom. Nikada nije bilo lako. Masovno su odselili u 2 navrata 70. i 90. godina. Ipak pričaju, srce uvijek vuče tamo gdje su korijeni. Normalno rodni kraj te uvijek vuče. Ja sam oselio iz Jezera 87. godine. A davnih godina sam otišao u Austriju, čak sad u penziji. Pa ne, normalna stvar. Ovdje sam, malo dalje tamo, vikendica moja, koju sam kupio prije 6 godina zemlju i napravio vikendicu i dođe svaki. Kad god ima vremena dođe. Kažu svi koji su otišli ovdje iz ovih sela na Vučijoj planini, svi gledaju da imaju neku vikendicu, nešto da imaju gdje... Pa ne mora znaš, vidi, ne mora znaš da ima vikendice, ne mora biti ni vikendica, može biti evo ovako, evo recimo, ovaj prijatelj moj kupio ovdje 12 duluma zemlje, pa nije napravio još vikendicu, ali napravit će. Znači, važno je da imaš i da te želja vuče, da dođeš na svoje, to je važno. Najvažnija želja. To je najvažnija želja i da ne zaboraviš svoj rodni kraj. Ako već to nemaš i zaboravljaš svoj rodni kraj, onda šta se nadaš od omladine neke, ništa. Ne zaboravljate, volite i zapjevati ovdje? Kako da ne, pa evo viš da pjevam pomalo. Jeste uz prasetinu i uz rakiju lepo. Može se, da se tako izgleda. Može, i još ćemo jedan kut zapjevati. Evo ako treba, samo ovaj mi se stidi, znaš, on je malo stidi. Kaže vaš prijatelj, koliko ste zemlje kupili, kad ste kupili, pa ima to neke 10-ak, 12 duluma. Nemoj vičekati 12 duluma. Pa uzeli čisto da dođemo malo tako, eto, godišnje 2-3 puta. I on je s ovih kraja, isto. Odakle ste vi, gdje živite? Mi smo dole selo Palne, prije bilo Vuče. Rodni kraj. Da, rodni kraj. A gdje živite? U Novom Sadu. Da. I kako se snašao naš narod tamo u Novom Sadu? Kažu, Srbija, svi su nekako iz ovog kraja, uglavnom u Srbiji otišli. To je točno. Pa vidi, svi smo mi tamo stoka i što se tiče, bavimo se stokom i tako. Šta znam, poljoprivreda, stočarstvo. Lakše je tamo u ravničarskom kraju? Pa lakše nam zato i bilo, zato smo i otišli odavde što se tiče toga. Ali ovdje nas to vuče i tu idemo i to je to. Normalna stvar, vučete rodni kraj. Kažu kako je narod ovdje na Vučijoj planini uvijek bio snalažljiv. Kako god uvijek se snađu. Vidi, mi se svađe snađemo. Možete i nas izbaciti iz aviona, mi ćemo se snaći. Mi smo taki narod. I radni i veseli. Pita se dane i noći, bitka za život stalno se vodi, a sve će brzo proći. Nikad nisam sklopio ljudi, a zora već se budi. Nikad nisam sklopio ljudi, svi će zora, ustat se mora. Mi smo se raselili zato što nismo imali dobru opštinu koji nisu vodili računa po nama ovdje. Mi smo odavde išli u Krivaju školu. 12 km putovali odavde u školu. Imali smo tu u selu 4 razreda osnovne škole i oto išli smo u Krivaju. Nismo imali bus ni mini bus da nam daju ništa živo. I dani nam ništa ne daju. Evo, vratili su se ljudi, opet puta nam malo naspu u kamion, 2 onoga je voda odnese i ništa. I tako da nas se nužda natrava da odemo u Srbiju i tako da smo se tamo snašli. Nikad nije bio život na planini lak? Pa nije lak, a nije ni u selu smo dobili, ništa nismo imali. Ništa nam nisu dali, izopšte što smo došli tražili od nje, nikad nam nisu ništa dali. Tamo smo ošli u ravnicu, dobru zemlju. A ovdje je najveći problem uvijek bio put, jel tako? Samo put i škola i sve, deca su putovala. Ja kupim patike nove, dok izađem, odem i siđem, ja sam njih poderao. Mero rote ne može više da kupi patika, nije imao više okna. I tamo smo živili bolje. Moja djeca imala su tu u selu
Imaju 8 radila škole, Novi Sad, ima opština Titeo, srednja škola, sve škole. I bolje uslove, tamo smo se bolje snašli, držimo stoku, bavimo se stočarstvom, mlijeko nam dobro plaćaju. Imamo dobre subvencije, imamo sve. I volite opet doći ovamo? Volim doći na par dana i to je to. Da posjetim svoje rodno mjesto, tu sam bio i... Da malo obiđete, prisjetite se Da, i prisjetimo se, obađemo malo rodno mjesto i vratimo se ponovo svojim kućama. Lijepo je kod kuće, ali ništa nema slađe od trave mekše od tepiha na platovu Voljene planine. Priča nam to narod na svakom pedlju Vučije. Čezno za nekim prošlim vremenima. Bilo je drugo, sav narod naš bio, okupljanje drugačije, veselije je bilo. Šta da kažem, drugačije. Izmijenilo je se sve živo. I više je se narod ljubaznije bio. Ali narod je sada ima svega, ali samo narod više kuka nego nekada pre. Narod je prije manje imao, ali bio zadovoljni, veseli. A sada, ja ne znam, kako da ti kažem? Koliko god da imamo, nekako smo nezadovoljni. Nešto nam još uvijek fali. Svega nam fali. Kad bi, ne znam, koji imaju post, imaju pop, te sam rekla. Imaju sa aut, pa mi smo prije peška svukuda išli. A sada, sve u autima, sve u to, sve svukuda ima, sve kako zadovoljstvo, ali nisu u srcu, sve im je malo, sve im je. Samo kuka taj svijet, ja ne znam, ja kažem, nikad više imali niste ni pojest, ni popit, ali nikad nisu više kukali. Tako nekako. Jeste. Vi ne kukate, mi smo vas ovdje zatekli, vi ste se ušuškali da nam kažete gdje ste se smjestili, zašto ste ovdje ovako daleko pobjegli od svih. Pa, znaš što smo, mi pobjegli da malo odmorimo mozak. Baš ono, kako kaj raspoloženje, dosta nam i one buke, i one, kako da kažem, baš hoćemo mir. Ispred ovog drveta ste našli ovdje na sredini ovog pašta. Još više uzet ćemo za ovo drvo ovako, zagrlit ga da više dobijemo, kako kaže, energije da dobijete. Jako energiju, sve držimo se za ove grane. Uživate, baš uživate. Baš uživamo. I dobro vam je raspoloženje, to mi je drago vidjeti. Jeste, baš. Je vam puno srce kad dođete na Vučiju? Jeste. Puno srce, jako puno. Nedostaje nam, ali... Ponesite ovu dobru energiju sa sobom kad krenete nazad u Srbiju. A i vama želimo sve naj. Hvala vam. I tako zbog ljepote i čežnje za rodnim krajem, plato planine ubrzano prekrivaju i vikendice. Masovno ih grade najčešće oni koji su ovdje i ponikli. Imao bi sad mnogo toga reći od, ajde da kažem, od nekoga moga detinjstva ili od starih ljudi koji su mnogo stariji od mene. Sad trenutno živimo u Srbiji, to jeste opština Žitište, bliže Zrenjaninu. A koliko nas vuče naš rodni kraj, pa to je neopisivo. To je jedna istinska ljubav u svima nama koja nikada nije, da kažem, utihnula. Samo je jača i jača. Prema tome dolazimo svi, evo sada ovdje posjećujemo to redovno, čak što više i mnogo ulažemo i finansijski, samim time smo i zaživjeli ovu planinu, kako da kažem. Rade se ovdje vikendice na Vučiju? Da, sve više i više i svake godine mogu da kažem da je to možda u dvocifrenim brojevima kada bi gledali. Znači ulaže se u rodni kraj? Naravno. I ne zaboravno? Ne, ni u kom slučaju. Mislim da ni jedan stanovnik Belog Bučja ili bilo kojeg ovoga sela u okolini ne zaboravlja to tek tako lako, tako da ja to vidim u budućnosti sve više i više, a imamo dosta primjera mladih sada što nam dolaze, možda i više. Učiti svoju djecu da je to važno da se ne zaboravi. Naravno. Kad vas pitaju tamo u Srbiji, kažu, a gdje je ta vaša Vučija planina, zašto je toliko hvalite, zašto je lijepa, šta im kažete? Pa ne znam, ne umijem to da objasnim, ali uglavnom možemo da predstavimo i da se pohvalimo prirodnim resursima i možemo da se pohvalimo recimo sa našom tradicijom, što svi znamo kakvi smo gostoprimljivi ljudi, onda samim time, ne samo i planinom, i Banjom Vrućicom i gradom Teslićem, tako da imamo mi mnogo toga njima da predstavimo tamo što se tiče našeg rodnog kraja.
Dođe li nekad neko iz Srbije ovdje da posjeti i Teslić, Vučiju, bilo šta da vidi? Da, dolaze. Malo prije smo imali jednog ovdje, našeg uglednog tamo čovjeka, da ne kažem biznismena, koji je bio baš upravo ovdje kod nas na ručku. Je li zadovoljan Vučiju? Naravno, jeste. I to je lijepo čovjek. Svi nose lepe utiske odavde. Ima i onih koji, uprko svemu, nikada nisu ni pomislili da napuste vrleti Vučije. Jedan od rijetkih je Dragutin Trivunović. On je farmer i ratni vojni invalid. Vrijedan domaćin koji svoje ognjište ne bi mijenjao ni za šta na svijetu. Dragutine, mi smo jednom bili ovdje na Vučijoj planini i ja sam nekako vas nazvala kraljem Vučije planine. Nekrunisani kralj Vučije planine, i dalje ste ovdje na svojoj Vučijoj planini, živite i radite. Jeste. Hvala vam koji prosjećate našu Vučiju planinu, hvala vašoj televiziji, da živite dugo, da vam niko ne omeće vašu televiziju. Vidio sam, slušao sam sve, ne smije vas niko ometati dok sam ja ovdje na Vučijoj planini. Hvala vam, Dragutine, za tu podršku. Da vas pitam, kako je na Vučijoj? Fino ovdje. Ovdje je fino, možemo živjeti, može se razvijati, može sve. I još bi najvolio da nam dođe gospodin predsjednik Dodik. Da dođe na ove parcele, ako hoće, volio bi ga vidjeti ovdje na svojoj parceli vamo, da se spusti bilo čim, helikopterom, bilo čim. Kad bi došao predsjednik, šta biste mu sve pokazali ovdje na Vučijoj? Sve mu kažu, sve najbolje. I ja najveće povjerenje imam u gospodina predsjednika Dodika. Doba je da nam njega ne bi nas bilo. Eto da vam kažem odmah, može da me sluša predsjednik Dodik, može me slušati na vašoj televiziji kad god hoće. Ali je najbolji do sada predsjednik Republike Srpske, da svaka mu čast. Volio bi da dođe ovdje. Volio bi da dođe, evo moja parcela ovdje, može se pustiti na moju parcelu s helikopterom. Ništa mu znači da bi ga volio samo da vidim ovdje da dođe. I da nas podrži još bolje i hvala mu do sada što je podržavao, sve fino odradio do sada. Čim se vi bavite ovdje na Vučijoj planini? Pa bavimo se mi se stočarstvom bavimo, ja, sin, supruga i tako. Živimo malo od toga i radimo što se može, ali bez rada se ne može. Moramo raditi. Naučio je narod na Vučijoj planini da radi? Naučio je narod i ovdje je fino bilo najbolje da nam dođe da posjeti Vučiju planinu i predsjednik Republike naši, svi to i ministarstvo poljoprivrede. Svi su dobro došli na Vučiju? Svi dobro došli, da im bude sretno dolazak ovdje, da dođu i da nam žive dugo godina. Vama ovdje preko ljeta non stop prolaze auta, dolazi narod na Vučiju ljeti? Dolazi narod dolazi ovdje nikad nije prazna Vučija planina, ovo je priroda taka, data priroda i lijepa planina i sve. Da nam samo dođu naši rukovodioci Srpske Republike da nas podrže još malo i da imamo i mi onda radost da živimo ovdje. Znači, svak bi bolje živio, ali ja i do sada se zahvaljujem našom ministarstvu, svakome i predsjedniku Republike i sve. Oni su ovo podržali i podržat će i dalje. Ja mislim toliko da će on podržati, neće on nas ostaviti tako. Ja živim zimi ovdje i nikud ne odmišljam. Imam ja kuću i u gradu, imam sve, ali neću napustim ovo mjesto, imam farmu ovdje. Ovo je moje zemljište ovdje. Nek dođe, kad god dođe oče predsjednik Republike, nek nam dođe, da ga volio samo s njime da se sastanem. Eto. Nadam se da ćemo se ispuniti želja da će predsjednik jednom doći ovdje na Vučiju. Nek dođe, volio to, nego isto, ja ga toliko poštujem, uzivam predsjednika Republike, on je za nas sve dao. Koliko grla ima na vašoj farmi? Prešlo je 40 grla, imam nešto junica, krava, muznije, bikova i svega. I koliko se mlijeka proizvede samo na vašoj farmi? Pa imam 600 litara i tako. Na mojoj farma je uređena,
to najvolio veću želju da imam, da mi dođu, da me svi posjete, da me posjeti ministar poljoprivrede, Savo Minić i oni, da budem... Da dođu da vide šta radi. I da dođu i da vide, kod mene uvijek slobodan prilaz, ja bih volio željno, bih očekao da mi dođu da se sastanu sa mnom. A svi oni koji krenu put Vučije planine, osim u prirodnim ljepotama, uživaju i u domaćoj kuhinji. Sve to gosti mogu pronaći u seoskom domaćinstvu porodice Bagić. Domaćica Božica ima pune ruke posla. Moja domaće što ja držim, to ja držim. Sači, cicvara i meza i uštipci i pogača vruća i palačinci, ništa više. Kažu, nigdje nema bolje cicvari nego kod Božice na Vučiju. To se trudim, to ja se takmičila sam, išćela sam i danas, ali nisam imala vremena. Božice, stižeš li ti ovo sve pripremiti? Gosti su na sve strane. Hvala Bogu, stižem još. Neka. Ja, vidimo se lijepa moja, aj čao. Ćao. Mlađane, kako vi pamtite Vučiju, kad ste sa planine otišli, koliko je se često vraćali? Pa Vučiju kao Vučiju i selo Bijelo Vučje pamtim u ranim mladostnim danima kad sam završio školu ovde i u Tesliću sam završio srednju školu i onda trbujem za kruvo, što kaže, po cijelome svijetu. Gdje ste danas s adresom? Danas sam, evo ovde, tačno gdje sam sada, na rodnome, da kažemo, baš mjesto. Ovo je od moga djeda zemlja, ali nije moja, nego došla je mome stricu Nadija. Znaš, ovo ovde što vidimo, sve to je od moga brata Milorada, sve to koji je pokrenuo ovo i ja jedva čekam da dođem ovde na Vučiju planinu. A onda vaša snajka pravi odličnu cicvaru, to svi znaju ovdje na Vučiju. Pa zbog toga i dolazimo ovde, zbog ovoga ambijenta, da kažemo. Lijepo je kad se ima gdje doći, evo sad ima i restoran na Vučijoj. I ako neko nema vikendicu, nije sagradio, ima uvijek gdje da dođe da srati, da popriče. Pa znate kako ja nemam lično, sad da li ću imati, neću, o tom potom, ali imam gdje da dođem kod brata i da se ugostim i da me ugoste i da dođem i da prime i oni goste i sve to u najboljem. Mislim da ambijent je napravljeno ovde. Da nije bilo Milorada Bagića, ja mislim da ne bi ovde ovo sada ni bilo, ni struja, ni ovo što stoji sada ovdje. Najvažnije je da se čovjek bori za svoj kraj. Tako je. Ja kad dođem ovde, ja napunim baterije, budem koliko budem, ali dolazim godišnje jedno. Tako da napunim baterije, idem u Srbiju, tamo živim. Došli smo prvi puta. A bili smo nekad prije korone, pa kad je to bilo korona, nismo više dolazili. Jedno se nas povuklo da dođemo. I kako je ovdje na planini? Pa prelijepo nam je. Čak pivu plaćamo 5 maraka, nije nam problem uopšte. Znači, cijene su visoke na Vučiju. Nisu visoke, treba to donijeti ovdje, hladiti, poslužiti. Nama je okej, mislim. Kako provesti dan na Vučijoj? Kako ćete vi provesti? Evo sad baš pričam svojim kolegama, ja bih volio 5 dana ovdje u šator, ali da nema nikog, razumijem, da sam sam, dovedem ženu svoju. Zadnjih 6-7 godina dolazim svake godine tu. Lijepo je, prostranstvo, fino, sina, lijepo nam je. Da se kampuje ovdje na Vučijoj? Pa noćimo obično svake godine. Kakve su noći na Vučijoj planini? Pa prije je bilo u 9. mjesecu, prvi vikend, pa je bilo malo hladnije, zna nekad i kiša biti jaka i tako, a sad ovo super, dobro je. Pa lijepo je, došla sam s tatom, sa kumovima i sa drugaricom. I kako provodite vi vrijeme na planini? Pa igramo se i eto. Veliko je ovdje prostranstvo, jesi prvi put na Vučijoj? Ne, drugi. Mi smo tamo Vojvodina, Bački Brestovac,
i tako. I kako se živi u Vojvodini? Pa dobro, a opet je Vučija. Srce na Vučiju. Tako je. Vidim ovdje kod vas porodična idila, igrate fudbal sa djecom, uživate u planini. Pa da, uživamo, zdrav vazduh, priroda i tako. Prija ovo malo svježija temperatura na planini. Pa da, prija. Koliko ćete ostati na Vučiju? Pa ostaćemo, šta ja znam, par dana još i tako. Imate ovdje vikendicu? Imamo, baš smo juče pokrivali i tako, družilo se, bilo nas svi. Ulaže se znači ovdje u Vučiju? Normalno, da. Da imate gdje doći? Da, tako je. Što se vidi, u dobrom smo raspoloženju, došao nam je tu i kolega, inače iz Doboja, tu smo svi mi što smo, što kaže, zajedno odrasli, inače iz Blatnice i tako je. Vi ste ovdje pronašli, ja mislim, najbolju hladovinu koja ima na Vučiju. Mi smo se malo ovamo izolovali, nismo htjeli baš tamo da idemo. Samo kad se prolazi putem, čuje se muzika i vi ste ovdje ušuškani u ovoj hladovini. Pa to moj rođak inače, pa nas je on, prinuđeni smo da slušamo, izbor je dobar, ali... Urbana muzika ovdje na Vučiju. Jeste. Reci mi, Vučija planina, inače, šta te privlači na Vučiju? Šta je lijepo da kažem na Vučiju? Pa lijepo je što nije za sada, ja mislim da će tako ostati u buduće, nije toliko komercijalizovano ko Zlatibor recimo, nema još toliko vikendica, zgrada, nema betona, puno je prirode, to najviše. I koliko često ti dolaziš na Vučiju? Pa, par puta godišnje. Kako je na Vučiju i vi ste ovdje roštilj majstor? Tako je za danas, inače nisam za to specijalista, ali učim za svog kuma Šumana Gavrića, izuzetno je dobro, došli smo ovdje da uveličamo ovo slavlje povodom Omnijade i svake godine se družimo inače, a inače ja sam kao penzioner iz Srbije i ovom prilikom želim da pozdravim svu braću u Srbiji mojoj, kao i vas pre svega na ATV i da rekne povodom i ove što su vam uvedene skoro nepravedne sankcije i to da se zabilježiti. I drugo, ne znam šta vam rekao, uglavnom veselo. A da kažete kako je ovako druženje na Vučiju i šta se vama dopada na Vučiju? Ma ekstra, sve se dopada od društva, druženja, pogotovo tradicije koja je stotinama godina, kako su nas naši djedovi učili, bila ovdje vezana za Omnijadu. A upravo je Ovnovijada jedina privredno-turistička manifestacija koja se održava na platovu Vučije planine. Svake godine okupi na hiljade ljudi. Vučija planina smještena je na oko 50 km južno od Teslića. Vučiju presjeca entitetska granica između Teslića i Zenice. Na više od 1300 metara nadmorske visine prostire se prelijep plato sa kojeg se pružaju nevjerovatni prizori u kojim uživaju sve generacije. I bili su ovo priče naroda sa Vučije planine. Neke nove iz nekog drugog kraja Srpske mi vam donosimo za tačno 7 dana. Zato i sljedeće srijede od 18 časova i 20 minuta budite vi uz ATV i Narod priča. Do gledanja!